Kad sam tek počeo da učim izučavam kirajete, otišao sam kod šeha koji se zvao šeh Muhammed Šukajr. Znači pobožnjak, znači alim, abid, zahid. Prvi ders, taj šeh zaplakao. Nije bilo govora o pobožnosti, o grijesima, nego o kirajetima. Međutim, zaplakao i kaže, znači pustio se, bio je čovjek pobožan. Kaže, kakve nam koristi sve ovo znanje da naučimo ako Allah nije zadovoljan za nas. Znači cilj znanja je da to sprovedemo u praksu. Ders će imati toliko pregleda, ovo će imati toliko pregleda, međutim kad izađe, ne znam kako da se ponašam prema svojim ukućanima, ne da kažem ljudima ko mi dođe, koliko nas ima možda očeve, dede, volili bismo da su džamijama, pa da su ne znam kako, što mi kažemo, možda je ružan izraz da su ters, da su ok. Čovjek 70 godina, 80 godina, ti Bog zna od čega boluje, vrućina, i zasmeta mu, razumiješ nešto, ti bi sad odmah, joj, vidiš na Ameriku. A bola, razumiješ, vrati to njegovo smijeh. Alhamdulillah, čovjek u džami u tim godinama dolazi u džamaj. Hvala Allah, gledaj da ga pohizmetiš. Kako da ga pohizmetiš? Gledaj kako da mu učini. Kakva, draga braćo, korist svega ovoga, ako se na kraju ne znamo ponašati kako treba.